I pozdrav svima, evo nas nazad. Jučer smo bili tamo negdje, ali ja sam preskočio ta dio gdje ja tražim novo mjesto i našao sam ga upravo. Imamo ovdje krave, te imamo vukove koje ćemo morati pobiti da nas ne zakolju krave. A u stvari ako je zakolju, ostaće na meso, tako da nam sve jedno. A ovdje imamo vodu za farmu i mislim da će ovdje biti ekstra. Pa, ima i ovdje tamo. Ekstra. Pa, počnemo sa izradom neke kućice u zemlji. Da idemo. Inače imamo 3 pitanja u inboxu stranice, pa na kraju videa ćemo ih pročitati i odgovoriti. Pa bi uspjeli večeras nekog skeletona riješiti da imamo pasa. To je bilo ekstra. Ček da naleti na visinu od 3 kocke. Ovako baš ružno da izgleda kuća. Tek tamo, a nema veze. Od tamo ćemo se širiti. Inače vanka grmi i pada kiša. Ovo su oni ljetni pljuskovi. I trenutno je oko 10 sati, samo sekundu. 10 manje 20. Znači jučer kad sam objavljivao epizodu, baš je dugo trajalo prenošenje. Epizoda je trajala negdje oko 12-13 minuta. Nije mi bilo jasno, no. Inače kao objavljujem klipove, baš brzo bude gotovo. A vjerojatno zbog veličine fajla. Kad iskopamo ovaj polutunel ćemo napraviti lopatu da se olakšamo život. Inače vidite da su sve one stvari koje smo i prije imali ovdje. Nema laži, nema prevare. Imamo tamo jedan kamen za lopatu. Ovo ćemo probiti tako da imamo pogled na more. A vidi tamo krava, čovječe. A neka farma bi mogla pasiti. Nek stablo stoji iza se. Otišao sam u krivo. Ajde još jednu. Stvar ne treba. Mislim da je ovo dovoljno za prvu noć. Ali ovo će nam biti sad stalno. Pa ćemo se malo više potruditi. Imam točnu ideju kako će izgledati ova kuća. I baš mi je drago zbog toga. Ovu ideju je pravi ja, moj prijatelj kad smo igrali na serveru. I s kojim ćemo snimati na serveru vjerovatno, ono što sam već davno obećao. Ali škola je bila malo stisla pošto su zadnji dani. Ali sad su praznici tako da to će ići lagano. Inače ovdje u Hrvatskoj u Splitu je negdje oko 30 stupnjeva, ali zato kiša lije ko luda. I to mi nikad
nikad, ali nikad neće biti jasno. Kako kiša može stopliti još više, umjesto da oladi. Tako. Imamo 14 komada pijeska, kojeg smo skupili u prošloj epizodi. Sad idemo iskopat kamen, da ova kuća ipak malo ljepše izgleda. Ćemo napraviti kamenu. Uvijek radim kamene kuće. I onda nemam straha od kripera, rijetko šta se razbije. I ako se pukne, onda pukne staklo ili nešto tako. I ne bi previše dužio s ovom epizodom, pošto je jučer nam bila 12 minuta, a postavljala se dosta dugo. Ali šta ćemo, takva nam sudbina. Koliko imamo? Biće dosta za onaj prednji zid. Ne znam li vi šta vidite, ja vidim. Opa! Moram biti brz. Tako. I tako. Sad zid. U stvari zidove trebamo sve okolo. I drveni pod, to će biti ekstra. Postavit ćemo sad krevet. Sad postavit ćemo sav inventar. A ostao mi je vanka onaj radni stol. Jedan zombi tamo. Sad, ovako ovdje, i ovako ovdje, ovo tu, samo da, pošto danas nismo gladnili, to mi je dosta čudno, pa sam mislio da je namiroljubljivo. Imam samo 4 baki, moramo pod hitno neki ugljen iskopati. I to bi bilo to za danas. Ostalo nam još odgovoriti na ona 3 pitanja. Nisam zapamtio koje postavlja pitanja, samo sam napisao pitanje. Prvo pitanje, u kojem programu edituješ? Pa u Camtasia Semlici. Nije mi potreban nešto profesionalnije, sasvim me dobro služi i navika sam na njega, tako da nemam sad volje učiti još dodatnih 30 programa kad na njom mogu skoro sve što meni treba. Znanja raditi nešto i neke osnove u Sony Vegasu, ali ovo je nekako jednostavnije i prvi klip je rađen u Camtasii, tako da evo uljem, tako da u Camtasii da ne dužem. Drugo pitanje je sa kojim programom uređuješ zvuk. Pa sa zvukom sam imao dosta problema i prijašnji klipovi su šumili, šuštali, nema koje zvukove nisu proizvodili i zato sam bio i napravio veliku pauzu. Skoro pa 3 mjeseca nije bilo klipa. I ima se neku volju za snimanje, ali kad je takav zvuk nam se uopće nije dalo, jer znam po sebi kad idem gledat neki klip, uvijek pogledam da li ima
nekakav onaj dobar zvuk. Ili ne daj Bože da piše kao što sam ja prije radio. I onda sam se malo potrudio, počeo čečkati po internetu i sazna za uklanjanje šuma u Audacity i koristim Audacity. A treće pitanje je zašto si počeo snimati? Pa bilo mi je dosadno i jednostavno da bi ubio tu dosadu kad su bili zimski praznici sam uzeo, otišao na YouTube, pogledao šta koji sve programi trebaju. Smislio 2-3 ideje, u početku nisam isto imao mikrofon, isto sam pisao. I baš mi je krivo što sam pisao, jer kome se više da čitati kad većina priča. I najrađe bi sad ponovo te klipove izbrisao i ponovo ih radi, ali nemam volje za to. I eto ga, to su ta 3 pitanja. Nadam se da će biti još pitanja i da će se ovaj kanal dobro razvijati. Pošto evo, trudim se svaki dan izbacujem klip. Pogotovo sad kad je lito, to će ići klipovi ko vuri. I evo, da izađemo na površinu. Pa da i službeno završimo ovu epizodu. Sad imamo još postaviti ovaj drveni pod kad smo već započeli. Pa koliko se bude postavljalo da postavljalo, nema veze. Baš će biti lipa kuća, čini mi se. Onda ćemo u idućoj epizodi započeti rudnik da nakopamo kamenja. Da sredimo ove zidove okolo. Opa. Ovakva kuća je bila na serveru prvom kad sam radio sa prijateljima. I jednostavno sviđa mi se takav. To je slučajno tako ispalo, to je u stvari bila ako neka polupećina prolaz. I smo mi jednostavno zatvorili. Napravili samo samo lipo zagradili i to je ostalo ovako sa ulazom naprijed. I baš mi se svidjela takva kuća i tako svaku skoro kuću radim. Eto ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ćao!